kita punya fetish material tu cantik, tapi cara kita editing tu mungkin tak kena. Okey, cabaran kita lah yang pertama, kita nak narrowkan kita punya content tu kepada the correct audience lah. Dan yang keduanya, kadang-kadang tu ada certain times kita mati idea. Gitu. Dan kadang-kadang kita punya fetish material tu cantik, tapi cara kita editing tu mungkin tak kena. Sebab orang tengok bukan. Dan bila kita tengok video orang lain nampak macam meriah ni, cantik ni. So kita perlu keluar daripada kita punya rutin normal biasa kita tu untuk explore a new things macam tu lah. Sebab kita nak jual tanah lot ni, kita banyak benda yang kita kena buat. Yang pertama, kena bagi awareness pada orang. So kalau kita bergantung 100% dengan kita punya static material saja, macam tak syok gitu. Dan kita perlukan video yang betul-betul kata nampak profesional untuk kita convertkan dia, so dia boleh jadi ads kita nanti.